hujagia korogoco ugaikara thi itiguoi nigetha hathie wega no tawe muini na tawe muini na tawe muini ukagweta gibuko kia rwimbo ni nyinite atiriri tondu aini no ndire mahe mutikarugame hindi iyo sawa sawa na Ngai ni kumurathima ketwambie na bishop niguo mona wega naguo mona ri father ngeuka niguo mungiwe ruti ugu aya father niokire wow Mwathani arogocwo njitagwo evangelist Charity Warwinu ndungataga kanitha-ini wa priesthood under my reverend Mary Lincoln kana gĩcinga gĩtharĩtwo mwaki-inĩ na ndĩ mũini nyinĩte nyĩmbo nyingĩ Ngai amũrathime. Asanti oni uguo Charity mukamũringĩra rũhĩ wega muona mũndũ nĩ atũbanga wega. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega. Njĩtagwo Pastor Ndegwa Bull nĩ kũhunjia hunjagia itũũra rĩa Ruiru na ndĩ mũtaarani nĩ ngoragwo kũrĩa kwa Inoro every Wednesday. Liz na family yanyu nĩ ndũmirwo nĩ timu ya Inoro wa Karĩndĩ na mũndũ gwĩtwo Kamonde nĩ tũkoragwo nao mũthenya wa rũciũ Wednesday kwambĩrĩria thaa 5:30 nginya thaa 7. ndarehera birambi ciakwa Ngai witũ amũrathime. Amen. Asante mũndũ agethania ikara thĩ Charity. Mwathani arogocwo. Amen. Nditagwo Pastor Ann wa Lawrence hunjagia ndĩ mũhonoku na ngenda Mwathani njege kũrĩa itũũra rĩa Umoja 3 na kĩgongona gĩtagwo Emmanuel Exploit Center ndĩ mũrata wa Liz na family yao na no ngĩinaga twĩhokaga hinya waku Ngai mũnene wa ita twĩhokaga hinya waku Ngai mũnene wa ita. Asante sana mtukati Ann wa Lawrence. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Naitwa Pastor Tumaini New Vision Ministries Choka. Nimekuja kuomboleza na my sister Liz ambaye alinipokea Nairobi 2009. Akanipea nafasi akatembea na mimi na nimesema pole sana kwa niaba ya kanisa na familia na Mungu azidi kuwafariji. Asante. Ebuguza tu ndio father asikie afurahie. Father afurahie. Guza tu moja. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba, ni mkono wa Mungu umenibeba. Asante sana, tupigie Pastor Tumaini makofi mazuri. Nithenekete ihinda iraya miaka 12 baba ngamenũkaga kinya mũrata ũmũthĩ nĩguo mũthenya wakwa. Njĩtagwo mũtungatĩri Milka Jabi nyumĩte itũũra rĩa Thika New Life Impartation Church na ndĩ mũhonoku. Asante. Na family yanyu Ngai amũhe hinya. Thank you. Rĩu na mũtidatire mũkĩra acio family nĩ maheirwo hinya no wa mbere. Nĩ sawa ciana cia Ngai nĩ ũndũ wa mahinda. Amen. Bwana asifiwe. Naitwa Pastor Julius. Hata mimi nimeimba nyimbo nyingi sana. Ni venye sijaingia studio lakini very soon nitaingia studio. Niko hapa kwa sababu ya Liz na amekuwa rafiki wa familia yangu. Tumetoka mbali na tuko hapa kumpatia nguvu, kuomboleza pamoja na familia hii. Mbarikiwe sana na huduma na kanisa na JCM upande wa Nakuru pamoja na mke wangu. Asante sana Pastor Joan. Na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Naitwa Reverend Joan, huyu ni mume wangu. Sisi ni marafiki wa Liz, tunahubiri na kanisa la JCM Nakuru. Mungu awabariki. Asante. Watoheire mbato tondu ni uri na twagweta mwathi ni wuiguaga no nie ndaguthaitha urute kandeci ori umatuku matana. Mwathani arogocwo. Amen. Njona guoko gwikorera nyona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njĩtagwo Reverend Mary Lincoln kana gĩcinga gĩtharĩtwo mwaki-inĩ na niĩ na Jesũ twĩ ndũgũ. Thomaga kanitha-inĩ wa priesthood na Liz wako ina family. Nĩ ndatũmwo ngeithi nĩ mai yaku Bishop JJ Gitahi na Bishop Mwangi Zakayo manjĩra kũgeithie o hamwe na family. Ngai aromũrathima na Ngai amũhe thayũ. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor Harrison Peniel Apostle
Kiserian chini ya Bishop David Njoroge na Reverend Mother. Asante. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Apostle Sami, tumekuja pamoja na askofu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mchungaji Martha, mke wa Bishop Njoroge, na tushukuru Mungu kwa kupatia familia hii amani na tunaendelea kuombea. Asante sana. Ungeningojea. Nisalimieni hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Bishop David Njoroge, mimi ni mchungaji wa Liz. Tumetoka Kiserian, tumeleta pole zetu kwa Jane, Benson, Liz na familia yote, wale ambao tuwajui, tumewaombea na Mungu awafariji. Mungu awabariki sana. Asante. Tuwapigie wachungaji wetu makofi mazuri. Asante, asante. Haya. Tudita wega muno. Na kwa sababu Liz ni muibaji, naona waibaji wako wengi sana hapa. Na ningetaka kuita waibaji wote wakuje hapa. Waibaji wote, tafadhali. Aini, aria mekuo. Negoroga. Tondu riu ri ndikimwitire muikarire na ni murona twe mathaini mene. Aini aria mokite ni undu wa kurehe Liz. Thank you. Thĩinĩ wao mujitikirie. Aya, wachungaji wengine wamefika kutoka JCM, nitawapa nafasi. Karibu sana Pastor Julius, Pastor Frank, wagoka ihaha. Seije. Thĩinĩ wao. Tone kwa MacD. Si unaona vizuri? Ureke tondu Liz. Le muiretu kana mutumia. Umwe wao ageithanie egutwo isi wa wiri, ageithanie ohene ndumiriri ya Aini, tucoke tuhutirie gifungo. Muriega ringi. Na nijoera guko gugeithie. Ndamugeithia muno andu a Murang'a. Thengi ni gutwamukira guku. Liz na family yaku, pole sana, itukwendete ta Aini, na nikio tukire tene uguo, rero tukunyitire Ngai akurathime muno. DJ Herugo. Njitagwo isi wa wiri. Umuthi DJ aguthakira rwimbo ruria utamenyerete, machini yake ni iru rucini ruru. Ngari yake ya funjo yarutwo machini. Koguo hapo rwimbo ruria utamenyerete ndukarate. Mafundisho. Gonna
Nakio
inshallah kufika Finest Records. Pastor Alois Karen Asante.